Abusiafo mami enhia wo na afensu mema wo akwa ba na yesi ewiase okafo edidi na enne okafo bi asem bi aba bepie mu ewo yanim ha se ne de kyese emu owram ensem a egwom na nyasem ketewa ene se okafo bi akwakodidi ama na fo ye dontwe ama na pai ma kyese odne ho akanru a wo hwehwe na wo hu no ama ye hu na kira kwan na abusia asem no ba betie mu a na kyese ensem wo mu papa nyasem ketewa na mepese obeka me ho na yakọ na kwakoti asem na mu nkyiremu ye kwankodo mu nsuko ye ba ye beto ye komo twetwe so na ne aka achi bia no me de aba beda ye nkọ ne nkonkoti asem na mu nkyiremu embrace sia Mami, what to say? Please adum bia woko. Obakọ ya sapon ye na se bia na vise tuntumi. Me so me ye da ba ko da fom wo nwe. Yo. Anti na otwede nti me fa ho. Jo. Ewie wo na anam den na do ba ye. Oh, ewie de boko. Yet mete besiansi kelebi. Na mene ababa wa bi a friend every ekohia What they say? every Okay. na esansi ekohia ye no no so hu se me yes of maame no twe ban me na me so metwe epin no enti ekoduru ba bi kura kwa ye se obeye akra to silent mami. bacha ye me de Wo de. Okay. Yanko. obeye akra me fa ni se bia ni hia bibi kura na metu asoma na amanaye enti emu na enkomodie ye den eba e maminum ne preko enkomodie ba ye na medika akwagilon bi akoto speaker enti me ye na me ka sorry ni din de say me register fe ne ya sha I am paibo me yes Sunday service evangelical prayer ministry okay wo me ye no school school me patron jo enti no ekoba say me kan se lo no me nye biem no se o ma ene agima me na me kura me pesika ya adwuma enti ye ma me ka kire ne se me gima no na wantua enya de a me metumi ayeden atua because ya adwuma no wodi kwagiro na eboro so a wontumi nyeden entua ene wase o mama metua na msemate enti sika no me kwaji ye na ni nyina 100 million enti me ye na me ma wo no 50 million ena me di 50 million ma ne se me mani mi yoni so mu hie sika ni bi nti won ko che emfama wo mu enti me de me diskana ma no ko madam ne kurani me kwaji sika ma no no na kotwia week bia won ne kotwia enti na me nko ho wo di sika na ma no hwan na ye dansefo a no wo ho me pa chaw me kwaji sika ni free bank ne de eya mimi ni mienu ba nipa na ode ko ma wo mu no o mu ya madansefo o ma me twa me ti bi ma woni se onfan koma akos any sister asumesi no mu ya me dansefo Matthias you nam chese woni ni mienu no a wo ti 50 ma no no hwan na e wo mu ntam odi dance ye se what 50 di ama no ni kurani na eya mimi ni mienu nko a aha mimi kwaje baaye no ena mchie mu na me de 50 share envelope na mchekere foforo nso ye den de kan no to be na me kan se jiwudie bo so hwese dura nti oboss na 50 nti e mimi ni mienu nko a ena ne wo yo so aswe enti no omu frame se sofu mami asta no na udie mai na me se na sister everywhere ena o ka che me se omu frɛ no a omfa o matna sisa tu cry bo ekobotre enti ni kurani na ehame enti na ni frɛ bi ekopeska ena me de ye de me de ba adwo so e de bre wo mu enti free one mo kono na ni sika tua no aba fom otua ma wana otua ma hwan otua ade ma manager no otua se e na wo safe de aba fom de enti ami ho ye ne se wo mu frɛ me se week ni so ne sika no nko ya na wo ma frɛ me aka che me se ni sika mai aha enti na week no otua se mpa cho me pa cho week no enka obetua 27.5 enti 27.5 na week 27.5 say 2 million 275 me pa cho an cedis me pa cho an okay enti meja ba ko se me gi sika ne ma no na wono so ba bia no won se no wage asa ni bi a wo mu book ni bi enti wo de command manager no esa akoji 8 million enti na se wonu tua meme de no no na se week no tua 4 million ni 8 million no koji yen week no tua 4 million na ni susu so eka ho na odi atua enti eba ne sa no ye checking ni nyina bom na se week bia no
mema wo mu 7.5 because na ontini ne huntua week ni so na afre na madam ebebere saa onfada obi a wo wabeye wo hu nipa afa wo soma no sa onfada enti edidi mu afa me hu de da komiko meeting ba ya me ba ya na onifie ena me bisa se na everywhere ena o mo se yan oso wakopa adwuma aye na mo se na se wo ko ba bi kura ma di wani ma kogiska enti bi abomama ne se bi asof maame ebi a me business na me ye no ene ma kofom enti bi a me ko ba bi akoye adwuma nanka mi hu se ne mesimi no aye den aka asem no but okọ ye wankra wanfrɛ me so amomama ne bepem nne se watu afiri efie ho enti week bia no sika ne nkome na me de kɔ week bia me na me de kɔ enti afi no e ma mi sika me wo no ai me ditua no e be sign afi wo frɛ ne so a wonfa e na me di asɛm ne ye den e ba enti na obisa me a de minim fa ho no enti me san fa wo nko wachi na me hwɛ se besi so ama me a echimpo ben pa nche na ma wo ji sika no ma no etirimupo ne se na ye wo fie no wonya adwuma enti e mo no kan se wo ye obi a wonim pa no to eni meet paaye enti mi nko ji sika no ma no no mfa nya se adwuma die no eni ntina ma me ko ji sika no ma no ne hu nipa ben na wonim no ma wonya rehye mu fi se ne no woni nipa bi esan se wo bon kontene hwe na chi se panyini bi gina na chi asem ba wan kwa na me de kwoto na nim ni ade ne hu nipa ben na wonim no ni kuro nyame animu ni na one bla bi enene nam a ye beka se bi ani kunu enti bla no minim but me diskane ma no ma mo bla no amane enam diskane ma again ma mo bla na amane enti na ni tua no onti mi tua no me frɛ ni kunu no e ka kire no ena ono no ka kire me se me kwaji lo na ma oban no ma nka nche ni nti ontua ba esan se sikatua no beda ho no na no Monday be ma no na be fa oban ne niema akoma no baabi ese wati kunsu ho na ise wotu ye no wakọ handan na be ma no wo be ma ne number o mpa cha ne number no meja no ofie ofre a onfa black ra me de ma no so afra wadum ofra onfa se sika no sign no otu a sign na aka otu a 3 months ne etu a no 6 months into otu a 3 months no efiri wo kono na ontimi ntua nti enum na no mu frefre me ana me sha ase ye den etua nti me pɛ the exact amount otu ya asen na ka asen a wo atua yi nti sika sen na wo je free oba no ho me ba cha sika me je free no no e 705 me kan 75 wa 70 na saka 30 million na 100 million 7,000 mpa cha 7,000 me pa cha adenti na 7,000 so so man 5,000 ono no die no a ofa akire kwaje ye no e ma ne ka chem se me na me de evening ne ba ekuonim enti se wodu obi ba na obaji sika no wantua wa wo de ne ba ye no ona betua enu nti na ma ka ne be do so sa no enti book ni mu sika e ka wo ho ne ye 7,000 me ba cha Tonkraman we na Adum TV de ye wo ba bia mati every so of mama Grace na ka say Kelebi o ma me kwaji sika ma wo no sika ne de matua ama wo no me ji mi sika eni ntina me do aba Adum FM tite wuti a frɛ na wa asɛm bi a ka fa ho mame warrior oba ne fie se ebosume se ni oba no otu ye ebosume se ni otu ye de otu ye 3 months beba onu afrɛ no mpɛ dodo ahen na won fae na me frɛ na no won fa ntia ma mi gya ne frɛ meba Evelyn. Hello? Divo. Evelyn, I to say. Boko. What am I winning of Mommy Joyce? Yo, what say? One time me come up, ma what do you Aqua G sika 5,000 the mile from Asa Ghana. Actually, wow, for a trace akuo no mu kwaji 8,000. Wotu ya 400 cedis no bo so me ensa. Ana watu every baby a won wo fra wa wonfa. De wate ne say wo akwakwose kunsuma eka de che no 7,000 Ghana cedis. Sika no we. Ida sokura.
Me pacho kasa oyo trofo. Me so for account. Me sika da me account me ye 2,900 plus. Na me kachre o mi pa na me send me sika si me so say. Onye yi on kancha manager. No offense na me hu de beka. Nti o de che 690 cedis. Na beka we kire what some de so. Fine. No, ono so na de no. Me tuama no. On check dia e ka me de no. E 4. Tia me de no ma no do 10. Me de no tie du ma ya ma pe ne 10. No ono so de ne ye 9. Da bi tie du ya na. Anya no kra, dia be ma mo hu no kra ne say. Won ko hwe bookinim. Mo kwa mo enkrofo wo honom. Mo check bookinim na mo nhwe. Nti eka ne ye sen na aka. E was say otia 705 cedis. Mienu. Na wetia 275 mienu. Inti ka me de na wasa me tia 6 ganma no. Manager no. O se dia wo check do me wo. Ono wa boni mu a wo se 7,000 eno ne ka no. Wo nso se ka ne yesai. Mame, Madam. Chese, me pe figure no, me pe round figure no. Ebi a ono ne 7,000 endru. Na mo me bia 3,000 ana e say. I just would not na me check him out. Yankwa e kika me wadaje ma o. 705 is near no. 1,041. Sure. Odi madam say nya me ba don't talk kwa. Kedi, fa ne to so 705 mienu. O say. Kasongo yeah. 1,041. Yanko na bia na ne network na nye. Me srew. Na se wosika wode wo no enu sa. Madam, manager na ye trace kamano no. Ono kura se ne number mate ohima. Ono kura se ye ba na evni ye ye mfre no because ono etwro sika no. Enyam na metwro. Manager na ye trace kamano no. Ono no wo twro. Enti ne number nyina wo ubuku ye kuta wi so. Evelyn. Madam. Madam in the throne trewo. Sa wo check ke wo booking mu na wo check de wasa me de so and no na me ka cho me de no wasa me de 690 cedis na me de so na aka me de ka bia wo hobiem na sasa na ti asa na wo ma ya check bibi. Madam see me last 2 weeks me send 275 Tuesday, Monday we must send 275. Inti akaba no me de nesi. The baby in someone. Me de nesi inti say ya check ya me de ono ka mienu pe. Odi ono ka ye na 8,000 na ono so say ekwofo na Jeffrey no no so e. Madam obi an jiske bia mfi ni ho enam se betu afi ho ni na me ni kwofo no e kasa every day every Monday bia me ni o mo kasa nti me sika na me send no me send ti hwan so iska ni me yo asa ho na me wo na adwuma me ye nko yie nti me wo yo so na sisi a me ye adwuma nti adwuma na me ye na me di iska no ma no me ba obi edi wani maji sika ma o me nko yie me ba tie me wo koyo so adan no wa mo na mane se me nia ha ho kire wa ha me koyo so madam no kre man kan kire no se ono frɛ me phone so a oka insurance na se o na bontia no oka no me nsem na obi a wodon we se wasa o yes of ma me na se wo ka no me nsem na mo frɛ me ka tem mo frɛ me ka tem nti me dan na wo frɛ me ama fa na wo ano na wo de do me no no so wo frɛ me Evelyn na wo di sira me nti my dan na my yi yo me ba enti sa me ka no a wutua no sa de wo ka se wutua yi wutua de a ne dan na wo se so no me so no me efi se nya me Nyankopɔn de o sharp me mo hwe ni so Nyankopɔn ni me se that moment na me ni bi ejuma sikasɛm ne ye ma me
eye ma me no no anka so ni me kacha me no ma me kacha le num nti se ende ye ma me na se me tukwa na me koye ma na nka se me dwane me so me kacha me num ma me kacha won so anu mu madam me tukwa nyina na me sende nyina me ko report so na won aduane akoti se utu ye enti sa wo kacha me kacha wanum na ya wo do me no madam udeti sister ba ko adani se e kan ba e na mi sika bia ni mu am de betwa ena sister na e friend $1 en wo tua e de ma wo every enti ni week do ho na $1 na e ka se sa na last week na every year ya mi tua na this week ide mi ye sika nye den entua ena me kura mi ese se ni wo si ye no se wanhwe ya me de ne beko ayi mama efe ho di ko mi ntimi me boka me me papa ma o me me boka emfa nye den emma oyima tie ena me kan se ntimi me de maka ba fie madam bona mane ama evni so obebo $1 ni dua se wono no ka kire me se me mfa no nko ba bi obebo $1 ni dua na mi ntimi nye so oyo trufo me Evelyn me maka dia bo asem nyame o hata suru no nim me Evelyn me ba se dia wo ye obi obeka se wadwane wo de ka wutu wankra wansre watu ko wabra wanka hwe ma mi se wadwana yem hye nya me kwa na me be fa anuoma no onu agata ni misana time na so nya me na me be fa anuoma no enti madam enuoma no kwa no to na onuoma na embe ka me so nipa na obefa ye no onu na me discard si no be je madam black abna wo frɛ ka kire ne se ya soli ni ba ebla o e baabi a wote no wo avi won ka no klo won ka no kra ntene wi ase nyɛ mate Linjina so osisika eye mienu pe wa send sika Friday Monday ya was send 275 dey na enokwe onyi enokre ba kokre ni Evelyn who send sika na baba wa na hu ni sa no hu neba tobra dinyame Evelyn madam send sika no ma hwan da benda no so me send sika last 2 weeks me send 275 ma ana ma 275 ma hana you go to me Monday so me send 275 ma akos no so fu ma me si oni mo kai akos no na minimu no ndia me call Monday no ena o se evening se menye na me se sei ena o kana me se menye fi se me diskana ba ena bla no so afre wo evening a wuni ba bia me di asem na ko enti se wo betwie sika dia bla no na ese ofre no na wotwie sika na yeden edemano enti ni kure ni manso sikani ano na se wankasa nso ya free last week ni nyina wo de na madam tie ejuma na me ye no Tuesday na ye breaking day o se breaking day apart from breaking day no off bie ni me biem agita Tuesday na we wa na wo share boss e wo beba Friday ya ma wanu mana se Friday me so me yes am fra me sanka nipa no titi akura mpo no me hu number no my friend number is a number na mfa enti ka sai na wo de sofo ma mi when I work calculator wa what's it say me ba me check am Kasongo ye Mombari nanga nini mi enu adansi ni kedi fa manager no to so ma me we Kasongo e pese me hu ni akosi Mombari nanga ni tie o Evelyn adena you 35 paper 35 ni honorable the blood of Jesus book ni mi enu nyina ofi e ka wo de me no e sa pepe Aden calculator na eduman hello yes yankwa sese ne wo kan ya me kwa me trotro obi a bobi ti yankwa esen
2,640. Hello. Manager no. Hello. Evelyn Jinaso, Mr. Gabriel, me mo akwaba. Oh, but as a more friend, because I'm busy. We should customer in a minute time. Me wa hampa chao. Nanka mi bisa 1 or 2 confirmations pe. Kedi pacho nene nkasa. Friends say Evelyn. Madam. Evelyn. Hello. Mame, would you mean bread bro? Because would your big car and your day? Not make a say 2,640. What say? 2,640. Oh, Mame Chobo. Mr. Gabriel. Kedi, mentioning county. I don't know. Evelyn, what's the second you say? 640. Mame, what's it? Mvacho ohima Evelyn buanti say o de opa me emfa next week me the book ni nyina be na wonsu ba be kan wasem a book na di mo danse na abeba na nka woni nipa mu wadada yen na yenya no book no so afama Evelyn bua madam Evelyn say na wonsu o de o kan ti say na wo o de me ka 705 and every because sikano mimi de na me de ma no eni de ono gi ye ni nyina akoye say sikano what tua ma asafo an na tua ma asafo me de o kan madam mimi susu sika was a mimi me de ma no ye 2,640 yes me ba ohi ma me nji o oh ma me nko ukasa de ase de na me age de o kanadi say 2,000 one ni kwa ewai Ben ko chi we chire wono sika no we check scan wo mo ho no Evelyn madam Evelyn Hello. Oh, you are just playing with my temperament. Me person me sane wo so. Me pa chew. Me say sa wo 2,000 da why sika no we Madam, mami 2 weeks won sabeka. Da fanya adwuma nyina went 2,000 went me anya adwuma nya. Madam, me na me send mano. Onu obedi adanse se na me send mano. Ebna da na ye nde ebna da braha. Ni nyina yen ko manager ne ho. Na yen trash out issues. Yen ti bi free me hu ya ka why? Mate. Evelyn si ye kone no kreso de me kasa. Lolo farm e dia ba nyina wo be se twia. Ma de de ama me. Si Adama 10 de na wadru ha. Na fe ya hunu de asem no da na wiase no kuradie nti enipa wu basa madam sika we enton kwanti kan kura no na bra na yen kan wasem na nya waso bi ko bra wate me kan no me de me ne kura na me kan no no wate me hwe wanim kan no kwa nya onu ni botom sika no de tia ye woman bi ye fa ni Dora mami Dora onu na wachie mienu na ne ba ya tia 400 430 e kan na aka ni nyina mo wode ne ka why ade a enya nti mo wano nya din bebre why Ebena dano ano pattern me hwe wanim me da se se yenya papa na yenya ye Ohima. On se nra sama na me kan bi ani o wonya adwuma memma wo sika menkwaji no mam na adenwe bisi maame ma wonya wo last enya bibie mu da sika on se o aso no wa hode kura che so no wa so na wo kwaji sika no e na wo de ma no sade we ama papa ye bi ayedin we de wo ye osi obi nso kwan ebia na obi ho nso so awogema na obetua no kama enso so de wa ye nti no next wo be ye wadwe se wonya bi na wo obi edi wuni aji akwaji no wunu se nyo no ade botom sika wakwaji na ban ho o se woni ne ji achinyi enti se no next wo be ye papa bi
oh say the osi kasa kwa me kwa me wanwa wo show no say sika na nya ne dia check ya ma so won check ya riada wo show no say sika na nya ne dia so what Tuesday obeba nyame obduma ene gani ne nya ne atrase na sister izu so anya na somdwe okay mama kabini na me pese me busa ye mama say wo kwaji loan no guarantors are na wo ho because me nim say wo gi loan from bankers there should be guarantors group account ni approve ya mamsa ene e hu pa mama say wo kom begin dia obe fa guarantor but omu so mu no aye adwuma e kwa animu dia onfa guarantor me fa guarantor yes there should be guarantors because of you know approve it group ni bi but omu sa di guarantors me fa guarantor e ma dia minimum no say wo gi loan or banker you need guarantors until one more guarantee ma no mo e Gano bono no wanyam se ni mi hu no ojusu kromo biem do guarantee ma no mo no wa ya so ma se na fa nipa na o guarantee ma so no so save on the same bank nipa che ondi onyi bi ondi no onyi bi and this is serious serious matter pa because we dey ama ayem kakra because me minim no say at least no betimi aboa e ba dey say nka bia e no betimi aboa because nipa da gina mu se wo gina mama se wo di ma o so meti na obenti a asamba ho a me nyi ana se bibisa ba we dey evangelist kabini akwa naima aja yankopo nhira sɛde urade ayɛ wa ho ofe no onye wo fie sa amen asamputo urade nhira pa naima aja na no ko masala chance au ba ya me fa ho okay unse no ana ya ichiriwia no e bi hye ne dia sentie ne nam hye me dia se enne na wo hye ko wi fufuo se wa hye ichiriwia maybe na wo ho pacho na me koma se oda yanko naima aja me chia nche hene yo be yo mata no kwa bembi me chia no naima sofu mame me de mbeka na se mutemu ase ya na mumpe wo obi aken kan bible aka onya mesem kwa me refi kwa me ria be mana be ya de bi obi aken onya mesem aka bible hwe anya bone na nipa nyim se ye bone nyina na ye bone onya me anemu se wunim se opese me ya de be ha me manya obeka se me nipa bone ni ba nya me nya nipa bone ni ya nya duma ansa na ya je ho de lo na mpo ewiase sof mame na hema adama enye obi na di sika ya aduma eyeye obi di onu obi ya aduma ni atua ne ka obi nso kuta sika obi to ya aduma no obi so mani sika 100 times there he said o sika sa ne kasa no o kasa na mru ahunhum na hu so yo ne kasa ne o mo sika ne bia o mani sika se be hye enti say ye di ni panim aya the bible say so we say prophet say the otta di ni panim o ya ne krabo obi otta di ni panim o di krabo thank you mani pa unkasa wonya o te ma say because bang no fanche on say o da oka obete enti misraw ga na de na ma dawruma obeso ne panchi na mom misraw wa sole ba ebegina wanim suan te se obesu mamoja ba ahode ne wo hwanka ba ya ahode ni ho ne de twi wani manenka nto ze ni tirimoden o pa sole no nyai because adia bible say obedo nyonko a chen ho no wonim say it's an often it's an we must learn a lesson. Obedo obi a chen ho no it's an offense to the Bible. It's okay. We must learn a lesson. Ya ba ni ebekro okay mami ejibinada yen twen se wo beba why na no an o maka no me san ka bi kan wa masai bre no kwa ate next time no just yesterday woni e ma bi ho why na minim se o ye ne sa ebeboa o papa ye de me nya ye o ba maka che o na me ka che o no wo ba papa wo de ye de wo de che nipa no a wonyi biem me per 1000 ya me de baba beto de da me nya 1000 ma me de ye 300 we me free me pe me de a cha ufa e ba sa wani enna so say obeyi biboni aye ene ade bia ni na wato wadwenem ehun hira no wonsa beka it is better to do it that way eno mum ebeboa pa ye konkomo atoso mienu so we ye Alex entry camera ne tono so a obekai no
wo free permanence na me chere permanence no baby free buy okay abrante no me ka ofa say asore ba bia dia waye me asore ba gina nchan mame mana kwa ba na me say ne say e dia na asi mame what to say is hadum bia wako obakọ ya sapon ye na se bia na fi se tuntumi me so me ye da ba ko da fom wo nwe yo anti na otwede nti me fa ho jo ewie hu na nam den na do ba ye ewie de boko yet mete besiansi kelebi na mene ababa wa bi a friend every ekuhia o de say every okay na esansi ekohia ye no nso hu say me yes of maame no twe ban me na me nso metwe epini no enti ekoduru ba bi kura kwa ye say obeye akra to silent mami bacha ye me de e wo de okay yanko obeye akra me fa ni se bia ni hia bibi kura na mefi asoma na manaye enti emu na enkomodie ye den e ba e maminum ne preko enkomodie ba e na medika akwagilon bi akoto speaker enti me ye na me ka sorry ni din de say me ready style fe ne ya sha say paibo yes Sunday service evangelical prayer ministry okay wo me in school school patron jo enti no ekoba say me kan se lo no menye biem no se o ma ene agima me na me kura me pesika ya adwuma enti e ma me ka kire ne se me gima no na wantua enya de a me metumi ayeden atua because ya adwuma no wodi kwagiro na eboro so a wontumi nyeden entua ene wase o mama netua na msemati enti iska no me kwaji ye na ni nyina 100 million enti me ye na me ma wo no 50 million ena me di 50 million ma ni se me ma ni mienu so mu hie iska ni bi nti won ko che emfama wo mu enti me de me diska na ma no ko madam ni kureni me kwaji iska na ma no na kotua week bia won ne kotua enti na me nko ho wo di sika na ma no hwan na ye dansefo a no wo ho me pacho me kwaji scan free bank ne de eya mimi ni mienu ba nipa na ode koma wo mu no omu ya madansefo o ma me twa me ti bi ma woni say onfa nkoma akos any sister asumesi no omu ya medansefo Matthias you nam che say woni ni mienu no a wo ti 50 ma no no why na wo mu ntam odi dance ye say what 50 di ama no ni kureni na eya mimi ni mienu nko a aha mimi kwaji baaye no ena mchie mu na me de 50 share envelope na mchechire foforo nso ye den de kan no to oba na me kan say jiwudie bo so hwese dura nti obo so na 50 nti e mimi ni mienu nko a ena ne wo yo so aswe enti no omu frame me say sof mami asta no na udie mai na me say na sister everywhere ena o ka che me say omu frɛ no a omfa o matna sisa tu cry bo ekobotre enti ni kura ni na ehame enti na ni fredi ekopeska ena me de ye de me de baadwo so e de bre wo mu enti free one mo kono na ni sika tua no abafom otua ma wana otua ma hwan otua ade ma manager no otua se e na wo safedi abafom de enti ami ho ye ne se wo mu frɛ me se week ni so ne sika no nko ya na wo ma frɛ me aka che me se misika mai aha enti na week no to ya pacho me pacho week no enka obetua 27.5 enti 27.5 na week 27.5 say 2 million 275 me pacho ai cedis me pacho ai okay enti meja ba kum se me jiska ne ma no na wono so ba bia no won se no wage asa ni bi a wo mu book ni bi enti wode command manager no esa akwaji 8 million enti na say wonu tua meme de no no na say week no tua 4 million ni 8 million no kwaji yen week no tua 4 million na ni susu nso eka ho na ode atua enti eba ne sa no ye checking ni nyina bom na say week bia no mema wo mu 7.5 because na ontini ni huntua ontini ni huntua week ni so na frɛ na madam ebebere sa onfada obi a wo wabeye wo hu nipa afi wo soma no sa onfada
enti edidi mu a fe me hu de da komiko meeting ba ya me ba ya na onifie ena me bisa se na everywhere ena o mse yan o so wakopa adwuma aye na mse na se wo ko ba bi kura ma di wani ma kogiska enti bi abomama ne se bi asof maame ebi a me business na me ye no ene ma kofom enti bi a me ko ba bi akoye adwuma na nka mi hu se ne mesimi no aye den aka asem no but oko ye wan kra wan frem nso amomama ne bepem nne se watu efie ho enti week bia no sika ne nkome na me dekọ week bia me na me dekọ enti afi no e ma mi sika me wo no ai me ditua no e be sign afi wo frɛ nso a wonfa e na me di asɛm ne ye den e ba ha enti na obisa me a de minim fa ho no enti me san fa wo nko wachi na me hwɛ se besi so ama me a ekimpo ben pa nche na ma wo ji sika no ma no etirimupo ne se na ye wo fie no wanya adwuma enti e ma no kan se wo ye obi a wonim pa no to eni meet pa ye enti me nko ji sika no ma no no mfa nya se adwuma die no eni ntina ma me ko ji sika no ma no ne ho nipa ben na wonim no ma wonya rehye mu fi se ne no woni nipa bi esan se wo bon kontene hwe na chi se panyini bi gina na chi asem ba wan kwa na me de koto na nim ne ade ne ho nipa ben na wonim no ni kuro nyame animu ni na oni bla bi enene nam a ye beka se bi ani kunu enti bla no minimum but me diskane ma no ma mo bla no amane enam diskane ma again ma mo bla na amane enti na ni tua no ontimi ntua no me frɛ ni kunu no e ka kire no eno no ka kire me se me kwaji lo na ma oba no ma nka nche ni nti ontua ba esan se sikatua no beda ho no na no mande be ma no ne be fa oba ne niema akoma no baby so wati kunsu ho na yise wo 2 year no wako handan na be ma no wo be ma ne number o mba cha ni number no meja no ofie ofre a onfa black ra me de ma no so afra wadum ofra onfa se sika no sign no otua e sign na aka otua 3 months ni etua ni 6 months into otua 3 months no efiri wo kono na ontimi ntua nti enum na no mu frefre me ana me sha ase yeden etua nti me pɛ the exact amount otua asen na ka asen a wo atua yi nti sika sen na wo je free oba no ho me ba cha sika me je free no no 705 me kan 75 wa 70 na saka 30 million na 100 million 7,000 pa cha 7,000 me pa cha adenti na 7,000 so so man 5,000 ono no die no a ofa akire kwaje ye no e ma ne ka chem se me na me de evening ne ba ekuonim enti se wodu obi ba no obaji sika no wantua wa wo de ne ba ye no ona betua enu nti na ma ka ne be do so sa no enti book ni mu sika e ka wo ho ne ye 7,000 me ba cha Tonkraman we na Adum TV de ye wo ba bia mati every so for mama dwens na ka say Kelebi o ma me kwaji sika ma wo no sika ne de matua ama wo no me jimi sika eni ntina me do aba Adum FM tite wuti a frɛ na wa asem bi a ka fa ho maame warre oba ne fie se ebosume se ni oba no otu ye ebosume se ni otu ye de otu ye 3 months beba onu afrɛ no mpɛ dodo ahen na won fae na me frɛ na no won fa ntia ma mi gya ne frɛ meba Evelyn. Hello? Bibo. Evelyn, what to say? Boko. What am I winning stuff, Mommy Joyce? Yo, what say? One time you come up, ma what you wanim? Ekwa G sika 5,000 de ma from Asa Ghana. Actually, wow, for a chase ako mu kwaji 8,000. Wutua eye 400 cedis no bo so miensa. Ana watu every baby a won wo fra wa wonfa. De wate ne say wo akwa kwose kunsuma eka de che no 7,000 Ghana cedis. Sika no we. Ida sokra. Me pa so kasa oyo trofo. Me sika account. Me sika da me account mi ye 2,900 plus. Na me catch me pa na me send me sika si me so say
onye on kancha manager no offense no me hu de beka nti ode ye aka 690 cedis na beka we kire wasabede so fine no ono so na de no me tuama no on check dia e ka me de no eye 4 tia me de no ma no du 10 me de no tie du ma ya ma pe ne 10 no no so de ne ye 9 da bi tie du ya na anya no kra dia be ma mo hu no kra ne se mon ko sha bukinim mo kwa mo enkofo honom mon check bukinim na mon hwe nti e ka ne ye sen na aka e was say otia 705 cedis mienu na wetia 275 mienu inti ka me de na wasa me tia 6 ganma no manager no o se dia wo check do me hu ono wa boni mu a wo se 7000 eno ne ka no won so se ka ne yesai Mame madam abusia wenti na yese yesusu nji ni pendi no wo de echesa wo beyi wakomam kama sa wo yi obi papa nanso unim nipa na tirim adwen unim adwen ye hye ne tirim okwa yi obi papa no na akwa wie bone na akwa ba se wo na akwa ye nipa bone ni yesusu nji ni pendi na nipa be ma yesesi fom suro nipa na jai saman no at times no eya na ehu hia pa wo se suro nipa yen suro mo bemben yen omo aya form se omo ye nua no omo ye nanfo omo na ye ko ahokyere mo mbeboa yen yen susu nje omo ni no mo abetumi de akonsọ hwem na nye bibia na wo se ye de ho forefore omo nsem bie ni ho ma wo se ye de wo ye de forefore ye de eti kokọhye mu bi ekokọ boa mo etore bia yen yani emom kakra migidi se ye ne sa ebeboa yen pa fi se nkofo afabro nya ho ede ewe nkokofo buka egu amanfo so kofo pensem pamane ede mankofo abusia obi da prison enye se wakwa wi obi ade anaso kokunipa wo ena mmoa bi okokọboa obi ama ne bebi akwa pie ti yenye careful ewo mo aye ne omunam eho abusia ye fa we entu ye hofo ne fa ebi nso entu afoforo nso efo hanam de ubesi like video na share na subscribe for me mo sonfo na akosia de pa me na me je adwa kese na me de dwumede eba wa akwem da se ne mesan so anywhere di ehia mu biem makrawa na madawase